Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Transfer Newsa. Nećemo dužiti sa uvodom, znate šta vam je raditi, lajkujte video i hajde odmah da počnemo. Počinjemo sa transferom koji je manje više završen, to je transfer Riccarda Calafioria u redove Arsenala. Dakle, ovaj fudbaler ipak završava u italijanskoj Premier Ligi, iako nekako prije početka Evropskog prvenstva gotovo je pa bilo sigurno da će on ponovo obnoviti suradnju sa Thiago Mottom koji ga je vodio u Bolonji, u kojoj je odradio sjajnu sezonu te privukao interes mnogih klubova, između ostalog izborio i pozivu u nacionalnu selekciju, ali evo ga, Arsenal je završio transfer Calafioria, to potvrđuju svi mediji. Transfer će iznositi 40 milijuna eura plus 5 milijuna eura kroz bonuse, no ono što je zanimljivo, kompletan novac neće pripasti Bolonji, nego 50% novca ide i Baselu, njegovom klubu koji je bio prije Bolonje, iz razloga što su oni uvrstili tu klauzulu o budućoj prodaji, istu klauzulu koju je evo sada uvrstila i ekipa Bolonje. Drugi transfer donosi nam Florian Plettenberg. Ovo je jedna jako zanimljiva priča koja se neočekivano zakomplikovala. United, dakle, kako sada stvari stoje, neće potpisati Matthijsa de Lichta s obzirom da Bayern insistira na 50 milijuna eura i nekim bonusima, iako je United otprilike pa prije 10 dana htio platiti ovaj novac za de Lichta i mislim da je to poprilično korektna svota od strane Bayerna, ali naravno s ovim dolaskom Lenija Jora kojeg su itekako preplatili, sada izgleda drugačije razmišljaju u Unitedu. Erik ten Hag više nije toliko pristalica ovog posla, vjerovatno ni uprava crvenih đavola, što bi se moglo odrasti na transfere Bayerna, jer sada se zakomplikovala priča oko Jonathana Taha. Nekako je bilo logično da de Ligt ide putem Uniteda, a da Tah dođe kao njegova zamjena u Bayern. S obzirom da sada de Ligt ne odlazi u United, vjerovatno ni Tah neće doći u Bayern, ili ako se eventualno u međuvremenu ne pojavi neki drugi zainteresovani klub za de Lichta. Treća priča, United radi na prodaji Casemira i Scotta McTominaya kako bi se stvorio prostor za Manuela Ugartea, sa kojim već pregovaraju, otprilike su završili lične uslove, ostaje da se dogovore oko cijene sa Paris Saint-Germainom. Sad, šta je situacija ovdje? Casemiro više vjerovatno i nema kvalitete toliko za neki specijalan evropski fudbal, tako da je kod njega najrealnija priča Saudijska Arabija, ima i visoka potraživanja oko plate, to mi djeluje kao najidealnije rješenje kada je u pitanju Casemiro. Sa druge strane, Scott McTominay itekako ima ponuda iz Premier Ligi i čini mi se kao odlična opcija za klubove koji su nekako u borbi za Europu ili čak i klubove sredine tabele. Mislim da bi on njima došao kao super opcija, sad je naravno samo pitanje koliko United traži za njega. Naredna priča, Fabrizio Romano, Adrien Rabiot, njegov san jeste prelazak u Premier Ligu ovog ljeta. Evidentno je da neće doći do produženja ugovora sa Juventusom, on se već oprostio od navijača, iako je djelovalo kao da će doći do produženja suradnje, ipak ne. I engleski mediji sada koji nisu toliko pouzdani pišu kako fudbaler ima pregovore sa Unitedom i kako će izgleda on obući dres crvenih đavola. I to ne bi bilo iznenađenje jer se on unazad godinama zapravo i povezuje sa transferom u United. Guardian nam donosi narednu vijest, West Ham radi na transferu N'Gola Kantea iz Saudijske Arabije za cijenu od oko 20-25 milijuna eura. Pregovori napreduju sa Al Ittihadom i ostaje da se dogovore oko plate. Problem će i biti plata N'Gola Kantea, osim ako nema želju da se vrati u evropski fudbal, u englesku Premier Ligu, jer on ima poprilično visoku platu naravno u Saudijskoj Arabiji kao i svi ti fudbaleri, tako da sigurno da mu West Ham ne može dati tu platu, ali ako se N'Golo Kante ponovo želi vratiti na ovaj ozbiljniji nivo, onda će West Ham sigurno biti jedna super opcija. Naredna vijest o Globo, mediji iz Brazila, oni navode kako je Chelsea zainteresovan za potpis Andreasa Pereire iz Fulhama i kako su spremni platiti 42 milijuna eura za ovog igrača. Mislim da Chelsea ponovo radi loše posao ovog ljeta. Prvo bi trebali uzeti dobro na spisak svih fudbalera koje oni imaju, najprije se riješiti onog viška, pa tek onda kupovati. Ovo konstantno nagomilavanje, mislim da se i po rezultatima vidi da nigdje ne vodi. Naredna vijest, Sky Sports, Bayern, Real Madrid, Juventus, Newcastle, Tottenham, svi su pokazali interes za Marka Gehija prethodne godine. Crystal Palace ga procjenjuje na 70 milijuna funti, što je preko 80 milijuna eura, kao i Everton Jarrada Brandtwaita. Očigledno samo zato što su Englezi, što igraju za englesku reprezentaciju, mislim da ova dva fudbalera ne vrijede ni blizu toliko. Između ostalog, evo, mislim, Bayern za de Lichta traži 50 milijuna eura, a Gehi i Brandtwaite vrijede 70 milijuna funti. Ovo je smiješno, a i nisam baš siguran prvenstveno za Bayern i Real da su pokazali bilo kakav interes za ovog igrača. Sport donosi nam narednu vijest, Chelsea, odnosno njihov glavni trener Enzo Maresca,
podržava da Marc Guiu ovu sezonu provede na posudbi i trenutno je Espanyol u utrci, tim koji se vratio u špansku La Ligu, koji je ostao bez Joselua kojeg je Real otkupio pa prodao dalje, koji ostaje bez Martina Braithwaita, tako da bi Marc Guiu trebao ponovo da se vrati u La Ligu, u kojoj je doduše odigrao svega nekoliko utakmica, tako da bi trebao se kaliti ponovo u španskom fudbalu. Naredna vijest Marka, Atletico Madrid traži 60 milijuna eura za Joao Felixa. Ja sam poprilično siguran da niti jedan klub neće platiti ovaj novac, izuzev arapskih klubova, ako čak i oni. Veliko je pitanje da li oni žele ovo platiti. Mislim da je ovo previše novca za njega. Joao Felix u Atletiku, u Chelsea, u Barceloni, gdje god da je bio, jednostavno imao je neke blistave momente. Neke. Povremeno, nije konstantan fudbaler, to je problem, i fudbalera koji nije konstantan ne možeš prodati za ovoliku količinu novca, tako da mi opet djeluje kao najrealnija opcija da on ode negdje na posudbu, da se pokuša skrasiti, ali nekako sam mišljenja da će Joao Felix ostati vječiti talenat koji se nigdje neće skrasiti. Berger nam donosi narednu vijest, Bayer Leverkusen pokazao interes za Joela Matipa, kojem je istekao ugovor sa Liverpoolom, isti neće biti produžen. Mislim da ovo u suštini ovisi o transferu Jonathana Taha u Bayern. Ako dođe do tog transfera, Leverkusen će se vjerovatno odlučiti za ovu opciju koja je besplatna i super bi im bilo pojačanje, no ako Tah ostane u Leverkusenu, mislim da tu neće biti nekog prevelikog interesa, ali manje više lako će biti dogovoriti uslove sa Matipom. Fabrizio Romano piše kako je Paris Saint-Germain dobio zeleno svjetlo od Viktora Osimena da pregovaraju sa Napolijem oko njegovog transfera. Međutim, iz Napolija su jasno poručili kako ne žele pregovarati, nego da se jednostavno isplati 120 ili 130 milijuna eura, koliko već iznosi njegova otkupna klauzula. Mislim da to niko normalno neće platiti, a druga stvar, u Paris Saint-Germainu imaju Gonzala Ramosa i Randala Kolo Muane na toj poziciji, tako da valjda bi se prvo trebali barem jednog riješiti, pa tek onda krenuti ka Osimenu. Fabrizio Romano nastavlja kako je Romelu Lukaku rekao predstavnicima Napolija kako je spreman ponovo surađivati s Antonijom Conteom ukoliko Viktor Osimhen napusti klub. Mislim da bi Napoli čak mogao biti veliki pobjednik ovog posla, jer Romelu Lukaku je svoje fantastične minute imao pod Antonijom Conteom i on je neko koji je sigurno sposoban vratiti Lukakua ponovo na one njegove stare staze, stare igre, a sa druge strane bi mogli inkasirati ogromnu količinu novca za Osimena, tako da Napoli bi možda mogao dobiti kvalitetnog Lukakua koji će možda biti čak i bolji od Osimena, plus dobiti još novca da pojača neke druge pozicije. Mislim da bi Napoli na kraju mogao ispasti veliki pobjednik iz ove kompletne priče. Talk Sport donosi nam narednu vijest, Real Madrid posmatra trend Alexandra-Arnolda koji ima još samo godinu dana ugovora sa Liverpoolom i prema pisanjima nekih ne toliko pouzdanih engleskih medija, Arnold je navodno i otvoren za transfer u Real Madrid. Sada da li će do toga doći, teško je procijeniti, jer ipak se radi o fudbaleru koji je stasao Liverpoolu kao fudbaler, no sa druge strane imamo i situaciju da nekog pod kojim je on stasao je napustio klub. Naravno govorimo o Jurgenu Kloppu i sada automatski za sve te fudbalere koji su se pod Kloppom etablirali, ja nekako uvijek ostavljam prostor da im su se možda zasitili svega toga i da žele promijeniti sredinu, okušati nešto drugo, no opet radi se o Englezu, radi se o momku iz Liverpoola, engleski reprezentativac, Premier Liga, nekako sve mi to ide jedno uz drugo najbolje i onda mi nekako ne čine se toliko realne opcije da se pravi neki transfer, mada imali smo naravno situaciju Trippiera, imali smo situaciju Harrya Kanea i tako dalje, ne moraju Englezi biti striktno vezani za Premier Ligu, tako da vidjet ćemo, opet kažem, čekamo neke pouzdanije izvore. Naredna vijest, James Pearce, on kaže kako je Aston Villa kompletirala transfer Amadou Onana i on će iznositi rekordnih, kada je Aston Villa u pitanju, 50 milijuna funti, sve će biti završeno evo sada za vikend i on će potpisati dugogodišnji ugovor sa Aston Villom. I jasno je kako on dolazi kao zamjena za Douglasa Luiza, tako da eto to su i nadomestili, no nekako da li će uspjeti nadomestiti Alishu Lehmann, mislim da za nju zaista neće biti zamjene u Aston Villi, tako da to ostaje jednostavno nenadoknadivo. Daily Mail donosi nam narednu vijest, Pierre-Emile Højbjerg mogao bi preći, odnosno vjerovatno će uskoro preći u Marseille za cijenu od oko 15 milijuna eura. Dakle, Marseille se polako, ali sigurno pojačava igračima iz engleske Premier Lige, što naravno nije čudno, s obzirom da je Roberto De Zerbi novi trener Marseilla. I ako bi se Marseille ovako nastavio pojačavati, bez obzira što ovo nisu neki visoki profili fudbalera, uopšte ne bih stavio kao nemoguće da neko svrgne sa trona
ove sezone Paris Saint-Germain, koji je praktički ostao bez svih tih nekih prevelikih zvijezda, i dalje jesu najkvalitetniji. Međutim, znamo da su i u prošloj sezoni imali dosta problema, tako da mogla bi Liga 1 ove sezone zaista biti zanimljivija. Naredna vijest, Fotomak, oni navode kako Jose Mourinho želi dovesti Matea Kovačića iz Manchester Citya u Fenerbahče. Sad, kada pogledate Kovačić iz Cityja u Fenerbahče, to ne djeluje kao neka realna priča. Međutim, ako uzmemo u obzir da se ipak radi o Joseu Mourinhu, onda ova priča ipak dobija neku mogućnost, neku situaciju u kojoj bi se ovaj transfer i mogao realizovati, mada mi opet realnije djeluje neka posudba nego li puni transfer, ali potpuno je jasno kako je ovo možda i zadnji voz za Fenerbahče da konačno osvoje tu Tursku ligu poslije 10 godina. Zaista to je već ogroman problem tamo. Ako je i Mourinho ne osvoji, ne znam ko će, a vidimo da se razgovara o zaista ozbiljnim pojačanjima. Naredna vijest, Barcelona je predstavila svoj plan na Daniju Olmu, ugovor na 6 godina, odnosno njegovim predstavnicima. Znamo dobro ko je njegov agent, radi se naravno o Andiju Barry. Mundo Deportivo donosi ovu vijest, Barcelona navodno je ozbiljno zagrizla, radi se na transferima Nika Williamsa, oko toga smo već razgovarali, ali i oko Danija Olma, što je nekako iznenadilo jer se očekivalo da će se ipak pokrivati neke druge pozicije. Međutim, eto, nakon sjajnog eura Barcelona želi iskoristiti tu svoju dobru poziciju da potpiše Danija Olma, da ne ode u neki drugi klub. Njegova otkupna klauzula iznosi 60 milijuna eura. Međutim, ako se ne varam, to važi do večeras i vjerovatno neće biti aktivirano. Onda od sutra već je ona 90 milijuna eura. No kako prenose njemački mediji, iz Leipziga su spremni pregovarati i opet pustiti Olma za 60 milijuna eura jer smatraju da je on mnogo donio tom klubu i u super su odnosima Olmo i njegovi predstavnici i uprava Leipziga. Tako da tu Leipzig ne bi trebao stati na put tom poslu, sve do Barcelone, do novca, do plate sa Olmom, mada mislim da i tu neće biti problem jer znamo da je Olmo neko ko je ponikao u La Masiji, sigurno da mu je san da se vrati u Barcelonu, da zaigra u prvom timu i da ima tu značajniju ulogu, ali opet ovo je tek na početku, tako da čekamo da se ove priče razvijaju. I posljednja vijest za danas donosi je Sky Italija, ona se tiče nekoliko fudbalera koji su na radaru AC Milana, a to su dakle Lazar Samardžić, neko ko se prošlog ljeta povezivao sa Interom, ne povezivao, imao završen transfer u Inter, ali je otac u posljednji moment odlučio da to ipak neće ići tako lako, tako da sada bi mogao obući dres Milana i mislim da bi to u suštini bilo super pojačanje za Milan. Zatim vezni fudbaler Monaka Jusuf Fofana, zatim štoper iz Salzburga Strahinja Pavlović i napadač Rome Tammy Abraham. Mislim da bi sve ukupno ovo bila 4 fantastična pojačanja za Milan. Sada, da li je baš sve ovo izvodivo, da li Milan za sve njih ima novca, to ostaje pitanje. Znamo da je prošlo ljeto nekako Newcastle sve pogurao sa onom kupovinom Tonalija kada je Milan dobio dosta novca. Da li će ovog ljeta Milan napraviti neku opciju, naći nekog prostora za transfere, to ćemo vidjeti. Spominjalo se naravno ranije da bi Leao mogao napustiti klub, ali nema trenutno vijesti oko toga da će Leao napustiti Milan, tako da vidjet ćemo da li će Milan uspjeti ispregovarati na ovim transferima, jer znamo da su oni ovako dosta pa neću reći škrti kada je u pitanju novac, jer nisu u nekoj najboljoj financijskoj situaciji, ali da su teški za pregovore i da ne daju baš toliko lako novac. Tako da to bilo to kada je u pitanju ovaj epizod Transfer Newsa. Ukoliko vam se ona svidjela, ubrzo je lajkujte. Ukoliko još uvijek niste, pretplatite se na kanal. Mi se gledamo uskoro u novim videima. Do tada, lijep pozdrav!